Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mapan ka kano ijay barangay hall, badda anak kaw. Ay nawaw, apay ije barangay hall nanang. Nasabat ko ni kagawad itong ditadalan itay, kat naibaga na nga adda nila kay mo ijay. Anya man ang tiar aramiden da ije amariw ije barangay hall? Adda man siguro kalukwan ngay naramid nan Talaga, mat day ta amariw. Konsumisyon at talaga. Ano sam atay sumot ti pinilim ngagbalin nga asawa anak kaw. Wan ata nakasingsingpet kanumat idi nanang. Malagrubat kakit din anak kaw. Amangan no sikat ti urayan da kapitan ijay. Mangibabain launay day di atao. Kasanaw kat pangastumo nga main. Numabalin lang asukatan ti asawa. Idi pa'y asino katak day di amaryo. Mangibabain ka launay mat Mario. Di ka kadiagong at bakit? Nalpas nga rodan. Anya nga ita. Namulta ka kit di adi na oras. Saan pa yan nabayadan ang buo? Bakit? Day ta nga raw. Imbis nga awan ti utang mo, agar aramid ka iti paggasgastusam. At least nadanog ko ni Alex. Saan lang rin ta? Naperdi pa iti motor na. Ay na, Mario, aya. Nagkarit tumot ngamin. Konsumisyon la ka na yun, Mario. Day ta akin na pangas mo, ti kagurgurak launay. Saan ba ito mabalin? Agul uli makaklatan. Bakit? Ay, awan Di mo ipilit ti amaw, takamalikat nga raw. Anya nga raw ti kayat mo? Urayak, asyak ti danugan da? Saan da ka adanugan na awan basol mo? Alay, agawam ti magnata ituloy ta ti agsarita iti balay. Saan pa yung agawid iti balay? Ay nawaw, apay asaan? Adda pa panag, agdiskarte yak, tapno mabayadan ng rayta ang multa. Ay nawaw, si kalaang mo tinagaway badda anak kaw. Ti asawam akong sumisyon ngay. Ada kanulakad na, nanang. Manan, Wag, binaybay akon ta isumo lang nga ipilit na ti kayat na. ay wan gayam. Anya tinaramid na aya. Anya tinagsasaritaan niya ije barangay hall. Ay na, dinanog na ni Alex, gapula ang iti paradaan ti motor, nanang. Anya, Ingkugtar na pa'y kano ti motor ni Alex, iso aminultada. ay una yan ti kasta. Kasla ubing ti panunot na. Nalabas nga rod, nanang. Di na amo a kontrolan ti bagina. Kahit binayadan na ti multa na. Ada pa'y udi na, nanang. Naimbag ata manugot da kapitan kan Alex nga inutan na abayadan ti udi na. Ay, anya ngay ita. Nakautang pa yun. Gapo iti kinapangas na. Nakunayo pa'y, nanang. Apa yan badda? Napan ka laang gimata. Ngam na kami suot kamot na nagawid anak kaw. Siyak ti salsaludsudan da no kaano abayadan ni Mario ti multa na, nanang. Ay nawaw. Di na pa'y nabayadan. Ay Ada pa'y udi na. Pangalaan na kumaitibayad na ngay. Ay una yan ti kasta anak kaw. No siyak siguro da ita. Ay na-stressa kaw. No siyak, jakpagan ano abayadan. Tautang na mga rod. Naimbag kumaa no naigatang iti bagas. Saan mo? Tabu nga rod ti kinapangas na. Ay ibagam to no sumangpag. Ibagam nga agsapul nga minang iti pagtrabahuan na. Tapno mabayadan na ti multa na. Agar aramid tumo nga main. Kunaklakit din o binayada mo ti multam si ka, Mario. Ay nawaw, adda yung bagak a fully paid aya. Kat, anyat aramidem ngay. Aguray ngamin ta ibirbirok ko nga rod. Siyak ti salsoludsudan da, Mario. No agsaludsud da, di mo latan ikaskaso ida. Si kantumo ngamin, di mo amo ti mang kontrol iti bagem. Basit la di mo nagustuhan,
Kabilam adagos ti pada matao. Ila kong kit din dahil ang motor tapno malpasan. Ay, sana mabalin, bakit? Tapno makabayad kan No ilako ko dayta ang motor. Anya ngayon ti pagluganak. Kakaisuna nagatang mailako pailaan. Sana mabalin, bakit? Ay kat makipurdya ka nga rod tapno malpasan. Isumat kar aramidag. Makaure ka kadingamin, bakit? Makabayad akto. Dinanog kanu magayam ti manugang mo ni Alex akalugaran tayo na Ustina. Ay, idi pa'y napalabas abulan, mele. Ay, nawaw, medyo nabayag mo't gayaman. Wen nga raod. Iti anya aga po kanumot a dinanog ni Alex, nana. Para daan ti motor tinangrugyan ti dida nagkinaawatan. Di minultada nga rod ije barangay hall. Tay kat kapilitan at saan ang nakatrabaho ni Alex iti manungal daw. At dapay dadaal ti motor na. Masapol nga in repair da. Ay, sayang ti kwarta, nana. Di mo't masayangan ti manugang ko. Ti kinapangas na nga may timpang pangruna na. Aging gaita, saan pa'y afuli pa'y timulta na. Ay, kaasimot animari bad na. Konsumisyon mo ti asawa na. Ayun, nana, malagip ko. Agsapsapol ni Tata Joselito iti mangimaneho iti jeep. Amangan no kayat ni Mario. Ay, nakabut-buteng mat. Amangan no ipakat nanto ijay ti kinapangas na. Saan mo't siguro, nana? Ipadas yung isupay mo't dayja pagkwartaan na no bilang man tamaanusan na. Ni Mariaw. Rimuar man na, nanang. Ay dawaw, sa dinaw, tinapanan na. Jak mo. Saan mo't nagpakada? Ada ti masapol yukin kwa na? Nagkapuak iti ayan ni Melay. Kat nadakamat na nga agsapsapol kanu ni Joselito iti mangimaneho iti jeep na. Delikado day ta, nanang. Iso kumapay mo't dayjay anak ko. Tapno makabayadan nila kay mo. Tapno maksayan mo't lang ti pampanunutam. Madanaganak nga rod, nanang. Amangan ki di no makiapa ijay. Mabutang mo't siguro no adda ti bus na. No kayat mo nga imaneho ti jeep ni Tatam Joselito. Mapan ka iti ayanda tapagsaritaan nyo ti bingay mo. Ay, kaya't ko launay, ananang. Angam kita, uma. Di ka makiap-apa iti padam a driver. Wen ka di, nanang. Sursurwam nga minti agpakumbaba. Sa anak mo't adumanog no saan daan na tangsit. Basta, pilyong ti agpakumbaba, tapno awan ti agbalin a pariko. Okay, nanang. Mapana ko ni Taya ni Tata Joselito. Kasaritak dyan lakay, tan narigatan. Amangan no maom na anak. At titulbag. Agyaman ta, nagtalik kayo kanyak tata. Ay wanam ta jeep na kao nga. Punta ta, siyak ti makaamoy ti jeep yo. Kan liklikam ti makiapa, ano, adda ka iti kalsada. Wen, amok dagitan. Alang around, si kamutan ti makaamaw. Mamali na rugyamon ti agbiyahe inton bigat, tay supay mat ti maurnong mau. Ay wun tata, talagang nga agbiyahe ako ninton bigat. Isupay ti plete a maurnong. Tibi nga ikaw, Wen, di kay madanagan. Noan niya kinagsaritaan tayo, kat iso ti masurot tata. Nagsasaura di alakay, kunamlan o sino man. Anyat pagpupurutan ti ulom, kasangsangpet mulaan. Ada na kaapak alakay di takalsada, bakit? Anya? Nawan lang nagiti pasahero, dinanog kong na dyan. Ay, di mo man amot lawlawato mo, si ka, Mariaw. Awan kabutan ko, bakit? Kasano, nudanugam, kat multaan da kamanan. Sana mapasamak dahi ta. Basol namot ngamin. Di na amot agpabigay. Kas nakukuha na ti kalsada, ti kas niyang raramidin na. Agkalma kalaang ka di. Idi pa'y asang kaibagaming agpakumbaba ka. Awan ti agpakumbaba, bakit? Naglalaingan dan nga ay. Anya? Madinsamot timud ni Mario anagawid anak ko. Impanalpaak na magtiri daw.
Adda ka naman ang nakaapa na, nanang. Ay nawaw, madahan, di mo agnakam day taasawam. Un nga rod. Amang numinultada manan. Saan siguro, nanang? Awam mo na dakamat na. Ay talaga nagpuskol ti panagrup-rup ti asawam anak ko. Di na mo mo ti agbain kan ka nga asawa na. Agrubata ko nanang. Agbiyahe ka kaday. Ay nawaw, sa dino kumapay tinaduma pa panak. Kita amang adamanan makaapam ijay. Awan pagdanagan nyo, tanaturidak nanang. Kasanaw no pagtitinulungan da ka ijay. Awan kabutan ko, makilaban ka. Apay ka pa, oy. Ay pangaasim man, agnakam kamutan talakay kan Mariao. Saan anasaya at tikas tangar aramida manak ko. Amangan numairaman pa'y dagiti pasahiraw. Agbalin ka kumamit amudilaw kadagiti putot mo. Basta awan kabutan ko nanang. Naturud to'y manugang nyo, isungawan pagdanagan nyo. Ay pangaasim di ka agbalin na konsumisyon kunak manan. Ni nanang mo't, kasano ko mga agbalinda tao a konsumisyon, kat amok mo't kararamidag. Amo yaw, jay kunada as self-defense. Nanang. Ha. Ay, jakam mo. Ngala, agrubot ka kiday. Asino tinakapila manong Mario? Siyak aring ko. Saan pa'y mo't anapun no? Saan pa'y nga ron? Sika pa lang ti pasahero. Mabalin ka di nga orayan na. At dalamapan ko gatangan di tabangir. Sige lang. Agyaman nak manong. Agawa am lang tanay, jak kayat kagur uray. Wen, mabiit lang. Di bale, saan pa'y mo't anapun no ti jeep nga iman manehong? No na po noon katawan ka pa'y, pumuna kami. Sumarunukan tulangan. Anya lakit di mo ito na itamotor. Singit asingit. Nailit lang arudan ni kalsada. Agore ka man tayo kakit ipagnakman na. Nene, nagpartakan. Di ko na siguro kat jak kabala na kamatay. Ay sus! Inayado mo't ang anong Maryong. Makapadanag matikas na pa nagmanehong. Kamkamatik nga ro, motor. Di mo makita aya. Ay nasakit ang may saklangan na pasahero manong. Agulimag ka man dita. Saan ka makapukos mo sa manao ka? Ay pangasim tsak pa'y kaya't timatay. Ay, awanan. Sa balimot ng tinagturungan na. Ang saan langay tati aldaw. Agsabat tumanan ti dalan ta. Kat numapasamak na ita, ikan kay ti pagnakmam. Ay una yan tikas na manong Maryo. Pag nervyoso mo ti tao. Amuyo ka di aramidon day di Mario, tataho silito. Anyat kayat mo asawan, Melay. Saan lang asyak tinakapadas itikas jay tata? Anyat ay jay aya. Ay, saan na abagay tagbalin a driver? Tamatro mamit ti pasaheros na itikas jay aramidon na. Nagpartak ti panagmaneho na. No daduma, kamaten na pa'y dagiti kasurun na alugan. Anya. Nakabutbutang ti maaksidente tata. Kitaan nyo tamangan no inton madamdamak at maibangga na ti jipyo. Wano saan, amangan numatnag iti deraas ti kapartak ng agmaneho. Bayam, tagasaritak to na jay amaryaw. Sak amo akas tagayam dyan aramidin na. Iraman na paikit ni ti jeep ko iti kalukwan na. Nay, nasapa ka nagawid ita Manmanumat ti pasahero. Anya? Ay nawaw, manmano ti mailugan kunak. Di damot kayat aglugan iti jeep ni manmanehok. Amangan ka no matay da at di na oras. Ay nawaw, daytan ti bunga ti kinapangas mo. Anyat kunam. Ti kunam kadaykat saan ko nga amo ti araramidam. Nagistorya ni Marimeli kanyak itay. Uray lamatay kano iti nervyos na idinaglugan iti jeep nga iman manehom. O, mat na dya kumharem. Adain pakita na a video. Saan akin na uwi dayjay? Uray siyak mat ano kas ti panagpataray mo. Ano saklatan ti aglugan iti sa balay. Wano saan, magmag na aklatan. Isumlimon ti jeep ko, Mariaw. Ay nawaw, apay nga itataho silitaw. Ano, ti mangirik-reklamo ken ka. Saan mo abagay ti agbalin a driver?
Nakanayon ang napudot ti ulom. Pag nervyosem pa'y lang iti pasahiram. Wan ata na asarak lang iti da nga aldaw, tata. Ay, basta. Muto yan, titulbag. Ni tata mo't narigatan. Ang mga may banggam kit di ti jeep ko. Wano saan, ang mga numat nagkit di ti deraas. Sayang mat. Man-mano lang arudan ti pasahirok, tata. Dahil pa iti maysa. Man-manumot lang ti pasahirom, takabutang dati aglugan iti iman manihom. Awanan ti mairimit mo kanyak, no kasta ti aramidam. Di mo pa'y nabayadan ti multam ngam nagaramid ka manan iti kalukwan. Talaga akong sumisyon ka, Mario. Sorry matan abakan. Anya ti kayat mo? Siyak ti agbayad ka dagijay. Siyak ti mang palamot kang ka, tawan man ng trabaho. Sana kasta bakit? Aramidak mat ti kabalak. Kita manday taan na pasamak. Awanan ti imanehom. Istambay ka manan. Siyak tu manan tinamnamaam. Sorry bakit? Bindot ko na dyan. Panagkunam ka di, kat adapay maaramidan ti sorem, ah? Kasaritak tumanan ni Tata Joselito, bakit? Agpakpakasi ak. Tabarang palubusan nakmanan amang imaneho iti jeep na. Mabutang kanu nga road, takas jay mati aramidam. Kanayon anapudot ti ulong. Agbalbaliw akon bakit? Promise. Ay kat aramidam ah. Di ka manan agpatingga iti sao. Tatalaga asinaan ka no di ka pa'y agbalbaliw. Alya pa lang tararamidam ni Taoy Mariaw. Alamot kan Tata Joselito. Ikan na kumay ti may sapay agundaway. Larigatan. Sana na maulit ni naramid ko, tata. Ikarik ngagbalbaliw akon. Adat amok ngay. Ang mga nukon ko namlaang manandayta. Saan, tata? Agbalbaliw akon. Tadyak mo't kaya't asinaanak ni bakit kaw. Konsumisyonak kanumot ngaminang. Oray asino mo't Pangasyaw. Tapalubusan dak amang imaneho iti jeep yo, tata. Ikarik sana na maulit tinapasamak. Promise. O sige, ikan kay ti may sapay agundaway. Sigurado mo lang at saan na maulit ti kasday. Talo at damanan madamag kaw. Di mo namnamaan ngay ikan kay ti may samanay agundaway. Ne, nagsubli ka mo't Manong Mario. Si kamanan ti mangibiyahe iti jeep ni Tata Joselito. Aglugan kan, Meli. Amangan mo no. Di ka matanagan. Nagbalbaliw ako. Ay, urayot lang ti jeep ni Tata Sergio. Alamot ton Aglugan kayon kadag iti gagayim mo iti jeep nga iman manehok. Tapno damot may remit ko akan ibagat ko. Amangan numatay kami iti nervyos. Saan na mapasamak day tata nagbalbaliw ako. Please mo ton Ayabam nagiti kakaduam tapno adda may remit ko kan bagat ko. Kan tapno makabayad ak iti utang ko. Tapno di na ibaga akong sumisyonak. O sige, siguradum lang nga awandang kas mapasamak kada kami, Wan, sakti makaamo. Likay madanagan, tagan ang nadak mutten ita. Kan amok mutten, akontrolan ti bagay. Ay, nawaw! Saan tay kuma nga ipalubos nga agari ti pudot iti ulo tayo. Pilian tayo ti agpakumbaba. Kanayon tayo alaglagipan, nga awan tinasaya at nga ibunga ti kinapangas, no di ti pakaibabainan laang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.